Postavljanje nosiljke pomoću plahte za okretanje u krevetu. Postavite nosiljku i provucite remen ispod korisnikovog vrata. Smotajte nosiljku u slovo Z. Smotajte traku za nogu u slovo Z i postavite ispod korisnikovog kuka. Uvjerite se da centralna linija nosiljke prati kralježnicu. Zakačite plahtu za okretanje na dizalicu. Podesite jastuk. Podignite dizalicu kako biste okrenuli korisnike. Pri okretanju gurajte korisnika prema centru kreveta. Izvucite nosiljku. Spustite lift ponovo kako bi korisnik legao na leđa. Radite s ispruženim leđima i lagano savijenim koljenima. Stavite remen za noge ispod koljena korisnika i povucite mu remen ispod noge. Izvucite drugu traku za noge. Provjerite jesu li trake za noge iste dužine i sjetite se prekrižiti ih.